abebembezi b'enganda z'abunyora babiri bizire kuhanura hakurya no kuruha hagati ya Okwiru Fred Mugenyi hamwe n'umwishyurwa w'iyabinjire Andrew Kirungi byakutaga kibahwireho obo bamwe baba bagizire ngo tubari kutaha mu rukiko. Abo bazibire babiri bebembirwemo Okwiru Fred Mugenyi hamwe n'umwishyurwa w'iyatorine Dr. Kasiriva Top bari kubajunana otabaharukara rwabine kuzo mu rukiko ru. We are going to be there, very quiet. We'll find out from him how many people has he invited, which people has he invited, and then we verify those who are called. But he invited him. But he invited the clan. Let him come. Every person has got let's remain calm. We are calm. Actually. Fred Mugenyoro Okwiru kama yabana yenda nguru ruganda rubeno rujwecerwa bitabinje bayishanga batara harupapara oruba kugira ngo urukozo rwe timu yabiya kutaga kubaremesa. So wachwangu wakagwa izibu ya benganda bayisire executive wa administration wakama katubanza tusiyobore enju ya itu niho tugaruke tuwete meeting yenda Uganda ati bine bintu ebituroho tibiri bihyaka nangwa kandi tubaye tubinihira kubaho polisi na mahe umugaso gwabo gwokulira obusinga kuli kwakana abantu kugenda omukurato wenganda newe akurati oluganda lwabaraha cyatwara ubwire buringo barukuhanisa n'ibigambo nabe byo kwerindana bwa nyuma nuko kongezayo urukiko ru okusiye biri 19 byo kwezi ku 10 ezo zamunyoro yakara bekome mu mumuru ajye mu rukiko bacha twagenda kuyisanga mu meeting kayizire abantu n'abatya yesere oba no twafa besere bayizire bayingi kusigikira umukani bitekereze tukwenda kuyama kuba ntuhanura nk'abakuru b'enganda cyuko kandi cyubusasi muno kikubuniriza mu bunyoro kandi tuswara muno tukuswara abo kuba nicyo mbayini kaguza DPC ni mugamba abo kuswaza abantu abayine emitwe ekenge kumanya kiyokora kuba ikaza hero hano agate kubaka na kutamu bobo manyire omuntu list yawo gine abantu babo bogonza baje batahe mu kuhanurira uruganda rwabo tikiko tagisoteke kirango harediyo ekirango harediyo kigwangi kitalibaniza obungo bw'abantu nabebembezi b'edini babembirwa mu Bishop wa Masindi Kitara Right Reverend George Kasanga kibatahiro mu nshongezi bonke mbajwe ibiri ziremere kwikirizana icyo tukatandika kubanza tuliba abamadini twabana 14 twamaliye tugambire ngo 16 twitirane ababagambireho bano ababayiro kino kana kino kutumalirire twagamba ebyo alina kimu hamu amwira kalimu ncho mwikiwa n'abagato bona kubabaye bagamba omuntu akoze ekirungi omuntu cyagamba give credit where it deserves. Okwire nyuma hakatora n'umwishyurwa w'ubukamo musiyana cabinet ye konka Andrew Kirungi byakutago twira ryo mwishyurwa kiremireho ngo Okwire tayine bushoborozi bwo kumubinga amakuraga gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.